kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong ngiro king napalit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong ngiro king napalit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong ngiro king napalit. Diyos ko, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Hoy, hindi na po yung programang Mami at Dalan bangkanitang mirinan lang upayang makibalo at maramdam laswala reng memalen na ano pata dakal pong bisasabiang balen na balitang balita keni po kaya katamo. Nano pata dapat balo mo nanong atin kareng nialiwang happenings mga santing po ang local products ne galing ang Kapampangan at ini maulagay ni pamanyulong king kulturang Kapampangan. Nano pata miluklukla naman po at ang katalamita tala reng at suking kapanibalan, national official man, pamuntok na po reng syudad o munisipyo, ang gana king no ka rin at siko tara ko, bapa, king barangay. It's 20th opo kabalen, 20 na po ning July ngeni, kumusta ko po at retang makikiyaglo kaya kami na nung significant events. Ngayon bulan na ning July, king Philippine history, opo, in calendar of events tamo, choy-choy, throwback tamo mamo, France. Kareng maulagang kasalesayan, may nga palyari kingening bulan na ning July, banwang 1997, oy tay dara ko, kumusta ka? Masusubo kayo niya, pakiramdaman mo yun eh. Banwang 1997, panauna pong miyango biya former President FBR, Fidel B. Ramos. July 3 kanita, choy-choy, yan yung dinatang niya po. Kaya ni kaya katamo bang siya Prince Charles? Nanong yan yung milyari, Paolo G. Balo yun naman po yan, mapalita mo sa lubong ka rin pong kaya katamong bisita. Ayan, akakiya po yung abe na pong FBR. Ayan, may regalo lang nano. Itang tarsier, choy-choy. Si kayang kaya Sese. Sese yan wild animal siya yan. Animalis nga rin metong niya pong atraksyon kaya pong Bohol. Mupi nene po tinggap Prince Charles at binyene po kitang metong foundation manyese kareng wildlife. O yan, kabalen. Balo mo na anong mga palyari at makapag-throwback tapakini pong kaya katamong programa. Pakibalwan nyo muna man po kabalen. Lugaran tayo po yung kaya katamong amano kasi oras ika o yan daramdaman de ing amano kaya ka ing amanong siswan ay kanya man nata, iyanad tala retang kay katamong yan, anak lalo po rin makatuwang ening manal de kay katamong, shout out, ay karakal na rin, share de, ining kay katamong live streaming, at king kasalungsungan kabalen, inina choy-choy, biyetaya ka rin kay katamong daladugi, ing amano, para king kay katamo pong ing amano segment, pakiramdaman tayo pong masalese. Alang mayumong sakdal. Sumlam kapilan man. King English, nothing is ever so sweet that will not eventually turn sour. Aro, at chiko, dara ko. Kaya pong ating relasyon, ini kaya, kukwento niya ka akong sister rin Pilmigay nga na nga tutok yan ni Among, king pamangasal na, karening couple. Numisan, malo mo, Rich, kaya pa mag-umpisa na ng karelang relasyon. Kaya la pang metong pinggan, miyayabe, misusubo la. Bukas makadwa ka dito, after 5 years, may kawani na lang pinggan. Daramdaman kayo ni kaya, kaya umili ng among. Bandang dawli,
After 10 years, may pamasibas na lamping ganot na anong milyari. Ot mga nitan O, rada pong manalbege kami abroad, na naman pong oras kayo, pero kini kami po, labuat Kapampangan, mapali na po yung panahon. At retang sasabi kang Paulo G, ingulam mi niya pag mayabang miya geka dakalya sangkap balo Kapampangan manya ka magluto. O hindi naman po kabalen reng mapila na presyo. Presyong panyalwan aban choyo yan naman po kini po kaya kadamong programang nanupata. Basi po ini King Nokarin, paring Zernan, King monitoring na po ni Department of Agriculture, umpisan tayo, King Meat Products kabalen. O ini, yung kaya katamong po tayo sa biyantana pa, baka natang mag-isa ng kaya katamong oras, ne? Reda pong bisang maglutong lagatapalya. Lagatapalya at inyang bulog pork kasim. Magkano na ngayon kilo na ng pork kasim? Kaya monitoring na po ng DA at suya po keng 260 hanggang 330 pesos. Kabalen, o ito na mga palya, Paulo G, burike nga balo na nung presyo na ni nga palya, bitter gourd ang palaya, o tsak ang Tagalog na 70 pesos hanggang 120 pesos, sernan, yan yung presyo na ni nga palya. At retang mangungutang, imbang lagat na palyayo, didinan niya ngebon. Kailangan niya ita, chiko, darako. Kung isasali ko yung pong malating ngebon, subuking 6 pesos, at ito naman pong maragul. Hanggang po kita, rengalwa, kontento na lang yung medium asuya po keng 8 pesos, impresyo dang rembalang metong ebon. Yan. Parang kalda po balo, rening kaya katamong memalen, umpisa na papunin kaya katamong programa yan, at iko pong makikibalo. Maulaga po na share ining kaya katamong programa, at totoo na dara kalaret ang ka-inspirasyon na magsalitang Kapampangan. At kaya ni pong susubong na po ning kaya kayong istasyon, CLTV, purita ko pong kakatalamita. Kaluban na pong atsiko ngayon niya. Mag-comment kaluban na atsiko nini. Paulo G, nanong ating pota? Paulo G, nanong larang balitang balen pota? Opo, eko po, mawawala ka balen. Marakalta pa po, pisabyan, king ba magbalik ning nanupata. Mag-exit kami mo king TV At totoo na, kabang makagap kaya po kabalen, sikapan ko lang pong basan, rengke kayong comment, kaya naman pong social media streaming ng CLTV. Nanupata! Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Bis ng kaswelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong iruking na palit. Just for Pampanga. Makaluklog po kanini kay karinderya. Anya man makikipagtalamitan ako po pakarakal kapalen. Kaya kayo pong pamaglagay patis, ang pontoyo, bakit Paulo G? Na ano sakit na po wari rin Kapampangan, Choy, Henry, Liana. Gusto pong bituran niya po yung kaya katabong kidney. Po yung masakit na yun dakal tao mga yan. Gustong mamanga niya pilmi at intiltilan. Nabalo kanini, miso sobra na po yung kayang pamamangan malat. Ikaw naman pong supuking ka rin. Reta pong suking diet malat. Reta pong baka pilmi pong makabilad king Aldo, reta pong manasan. Dakala rin kabalen tamong mga niyan, Paulo G. Opo, atin niya po kasing coastal town, kabalen. Hindi ko pong manalbeke social media na ning kaya katamong programang nanupata. Nang kayo magbakala rin na Josh, magbakala rin. Ikabit na misa kabit na yung bulong saging, At nung loka rin la po, parasa na po ning karelang bangka, sakala po mga nagnan. Palakpakan dala po rin kay katamong suki. Rin kay katamong pong suki, malugod po, king no ka rin. King kay katamong balan. Nila po mama ko, at akakit na po, bumbula po pag-asa, kabalan na. Sumlagya po yung karelang balen. Wow, misensula. So, ikaw pong makikiabe, king kaya kami pong kwento, Aldo, sikapan mi po.
gana-gana. Parte na po ning sektor na ning kaya katamong balen, community, miyabela po kaya ning kaya katamong pamita-lamita Aldo. So, ko po, kabalen, maglipat channel at ayan, lungob na kami kanini kaya katamong live, Ken TV. O yan, baka nita nga baloyo, nanula po ring maulagang balita, ngening Aldone ning Huwebes. Nanong atin na natambing Kuya kong Sernan, pero bayo yung nanong atin kabalen, atin pong balitang balen. Balitang balen, balitang kapampangan, balitang balen, balitang kapampangan. O yan, reni pong makikibalita kaya katamo nanong lareng balitang balen, balitang kapampangan. Pwede po, ito pong kimutang memalen at kasalungsungang balita. Dapat yung pong balong yan pong aldona ng Huwebes, 20 po ng July. At ingke katamo pong buena manong balita, kabalen, bistaman po pati nga pong kanong kakayod, pamurin kanong minawa, king die, medong tamong kabalen na Ortelano. Reni po rin ang interview na rin kaya katamong news team, piyajan tayo po kasi itang sentimiento. Damo naman, Rene pong Ortelano, at inga niya waranda po king gobyerno. Uling malapit na po yung State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. O yan, makakakitula po rin yung karelang interview karing kaya katamong news team. Balitang balen, balitang kapampangan, manualaya kano ing business leader ay Rene Romero na makasaop yaking ausandang economic growth ing pamagtas king minimum wage uling si kanya kano ing purchasing power dareng memalen. O ini po yung interview ng Koyan JM Kaya pong bisa sabihan na purchasing power at ini pong magkano yung mawaring minimum wage tamo po kaya nila buat Kapampangan. Kalwa na pong pisasabihan yan. Dakal po aspeto ang mga ka-epekto kabalen kaya pong kabiyayan dareng memalen lalo na nung pisasabihan niya po itang family of 5 at ita pong karelang cost of living paneya pong tatas yan Babalita mi po, kakik mi po kayo, di kayo makaramdam, kaya pong ausandang inflation. Anya, maya po, na abalo dala mo ng puring perspektiba dari ni pong suking sektor na ning business. So yan, tabayanan nyo lang puring development daring balita nga rin. Makasadyaya rin pong midown, kakabalen, ini pong kadwa ng State of the Nation address ni ang Presidente Ferdinand Marcos Jr. Keng Lunes na po yan, July 24. O yan, narinig pong balitang balita, kaya ni po kulabuad Kapampangan, nandin pong abak, dalipat na natambing Sernan, kaya ni mapaling balita, uling kaya ni pong Heroes Hall, Mika Public Consultation, yan po yung SP, sangguniyang panlunsod ning syudad San Fernando at may balo kabalen nung nanoing sitwasyon ning kalsada tamo po kay ni syudad uling problemado ya po taga na ala pong oras yata choy na yung may traffic at may balat yan nakakiya po ing kaya katamong drone shot napon mo po yung gatpanapon kendane na po ning Jose Abad Santos Avenue at nakakasalubong dala po kabalen rin pong private motorist rempong mga ragul at truck at may pisi may buklak po naman pong pisi sabyan nung nanuya po itang karelang misusubong ordinansa, kita pong ausandang traffic management code. At nanula po rin ang access road na pwedeng mibuklat. Kaya be tayo pong ini pong kakatamong reporter, yan nakalinaw na kayang ikit ining meging pulay na ning public consultation. Yan na, makananya karagulin problema kayong traffic kaya ni Ciudad San Fernando. Kuya Paolo G, bayo kay pakibatan yan kakasabi mo ibat kami pa mo nandun kay Heroes Hall, uling mi ka public hearing pin regarding kening pamag-amyenda kening ordinance. Yung ordinance ay mi craft ya anyan 2017. So ing author na nini, in principal author na Konsehal Reden Halili and co-author na Konsehal Ricky Hizon. So ita 2017 anyang may gaway ni Kuya Paolo G Santos ni uling
ikidapin na yung sitwasyon kanita, kumbaga aliwane yung sitwasyon niya ni. Nung kanita, ding volume da rin sa akin, elam kanita karakal, elam masyadong matraffic, ngayon kasi, Koyang Paulo G, ikaw, ati ka sa akin, kumbaga, dakal na rin may ka sinaling sa akin, kumbaga, linobo no, din bilang da rin, din meke sa akin, din private, din public utility vehicle. So, ita, anya, ngayon yung mag-propose la, ng amyendahan la rin mapilang kaikening ordinance, ini ordinance number 2017 to 034 o yung Ausandang Traffic Management Code of the City of San Fernando, Pampanga. At kaniping ordinansa ngayon ni, metong kareng meging mapaling pisasabihan ng din kim public hearing, kareng track ne, Trackers, uling ating lang bayong adjustment nung sakali man na ma-approve ya ining proposed amendments ne, mika in traffic in deng track bans maka adjustment ne, so Tang oras ng window so from 6 a.m. to 9 a.m. ding 8-wheeler truck patas alila malyaring dumalan king MacArthur Highway. So manibatan niya yan kayong Telabastagan hanggang kayong San Nicolas. Kay bat naman potang alas 10 ay kaya rin ng alas 9 hanggang ngeni hanggang alas 4 na naman ng panapon 4 p.m. to 7 p.m. ano na naman malyaring dumalan ding 8-wheeler truck patas kayong MacArthur Highway tapin Telabastagan San Nicolas. Ngeni kasi Ken San Fernando balo mo naman ko yung Paulo G. Santos ne. Metong talagang buri kang kumpleton ko yung Paulo kaya kalagi uli mayama ko makaramdam ne. So metong kareng kumpleton kaya naman kaya sige. Yung balo mo naman yung San Fernando mabilis yung progreso talaga yung kay Kenny. So dakal na ding kumpanya, mga regular kumpanya, chula Kenny, ding businesses. So, syempre, may kumbira la kasi nandin kay public hearing uling bilang stakeholders di pangami pa sa approve ya ining dening amendments are king ordinansa metong la kareng may apektuhan. At sukat na kita suma total na kay malagwa sabi po king maano na pong ining kaya katangka putol comprehensive itang milyaring public consultation. So kay malagwa salita atin ang pinal kaya nimpisa sabihan na track ban nung sarado na o ini may extend ya o pisabihan depa. O tapin ko yung pao kasi uling detaping king Metro Manila kumbaga makakaya ka no ining patupad ang track ban na ininong sakali. So detang kaya deng track naman di ba king Manila makanyan. Basta badla. Kumbaga ngeni pota marakapla ka rin nung sakaling mabitin la. Oo, mabitin la. Inya ngeni bala makisabi la ring mapilang kumpanya. Nung malyari reng bawasan kumbaga itang oras ay itang track ban. Ngeni naman, syempre bilang isipanan ng kaya katamong legislators ing kapakanan dareng kerakla ding majority inya bayo la mag-submit motion for approval pisabihan depa mo pa si bayo kumbaga panigaralan depa kung nano ing mas masanting nagawan nung nanong mas masanting nagawang pamag-amyenda ketang ordinansang 2017 to 34 na may craft pin anyan 2017 ko yan. O yan, pakilasan tayo po yung balita ng atsikong Liana. Uling bagyaya pa mo po yan kabalan at karata pa po nga katalamita ng stakeholder. Maulagang abalo tamo po nung nano yung karelang posisyon kasi makay-epekto ya po ini keng lokal at ekonomiya. At bapadara, ingkong, dakal kaya pa po ibig kaya kayong piaglon tamo uling kabalik mi keng TV pinandit ne. O pinandit mo, abalo yu po. Nanong atin at ini po atin niya mo na pong relasyon kaya pong balita ng atsikong Liana Canilao. Mibalik ya po ing nano pataking TV pero stay tuned kaya pong kaya kami talatuki kaya social media. Salamat kaya katsing Liana Canilao. O itana ne, mibalik ya po kaya pong TV at o ini kaya naman pong kaya katamong live streaming sundo tayong kaya katamong pamita-lamita. Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng Consuelo king Pampanga Pampanga, I'm coming home Piyesta ng akong iruking napalit Just for Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng Consuelo king Pampanga Pampanga, I'm coming home Piyesta ng akong iruking
katamo po labuat Kapampangan. Gusto po nga papanimbangan tayo po kabalen. Rene pong argumento da rening stakeholder. Itang katotohanan yan itang choy-choy public consultation. Iya kasi nga niya waranda po rin memalen yan. At iko pong makikibalo kaya kami nung minsan Paulo G. makananya wari mumulay tang news gathering you ngara shout out kang Chico Son at Chama Analbea mo naman. Atin niya mong pintalan ni Kuya kong Felix rening kayang balikbayan at Chison So oy di po kabalen impong pamangalap ni pong balita dapat rekta kita pong newsmaker eta pong resource speaker baka nita pong tuto kabalen po ibat kita mong mepos kay social media ang kay may pa validate itang source mo panwalan mo share mo po mayapita anya igamiga neng ating kang fa-follow vlogger pilihan niya naman mong makananuya mo kasinsero ita naman against kang vlogger choy lalo na retang influencer naman wanda lawen nyo naman po mga nanunuya po itang karelang kustumbre na ning karelang gagawan lalo na po retang mag-advocate kabalen na ma-empower la po retang nano ay manipis po nano reta pong ala pong sika ng loob na sabi ra po yung karelang posisyon karem pong pisasabyang balen at yakulyana baluan mo neng katalamita ko la retang vlogger na pagmasabalan diya mo naman karelang balen at gagawa lang content ang makatutuan pupugayan talareta palakpakan talareta may babalik na kayo po kaya pong mapilan mo pong tinandit Pampanga at ng kanyaman king Pampanga Miss ng kaswelo king Pampanga Pampanga, I'm coming home Salangi ka pa, ikaw pong manalbegin kaya kaming live streaming kaya TV. Live ya po, simulcasting kaya katamo pong programang Nanupata Kabalen. Kaya bisa sabihan po at traffic congestion, ang medong yung problema keng syudad. Kaya rin balance syudad, abe tayo po Kabalen. Yung dati pong public servant, former city councilor Alex Pacho. Pila niya naman pong banong magsilbi keng Balen. At iya po ing author nitang munigalang ordinansa Amica Access Road. Miya ba king dane na po ning North Luzon Expressway. Magumpisay ni ikang manalbe, ay makaing pamilya rin Pandaras, Barangay Pandaras, hangga po keng Bulaon. Nakalasalamat po magmanuan mo pa mo rin kay katamon talatugi, ako Pampangan at dininan nyo kayo pong oras baka nitang gambul tayong masalese nung no ka rin niya po pibatan ini pong kay katamong ordinansa. Shoutout mo la rin po rin mong i-shoutout Pong Alex. Maya pa kagtuan po, karengay ganagan ng Fernandino, ang poking Balen Kapampangan at mabilog pong Region 3. Payabot po kaya kayo ng Maya pa oras at kumusta kayo po. Kung Alex, ining access road at di na, pipisabyan na ining council na makanano yung karagulin problema. Akakit na ng taga na ngayon na ustong misusulong itang sensura rin Balen, miyaliwang establishmento, ini misisenso, kaya ni Ciudad San Fernando, pakitunguhan tayo talaga itang traffic congestion. Nung di na featuring Ciudad San Fernando ngayon makanano ya ka-problemado yung traffic? Kaya kang paman obserba? Madagol yung problema yan na Paulo G. Uling gusto kasing konsihal ka, kaya manong kulang ka kayong Balen, haos da ka rin konsilor kayong English City Dads, di ba? Dapat malalam ka panla pamalak, ampong malwalas ka panlalawe, kayong malilyari. Iyan na niyang panahon, mikit miya talaga maragul yung problema, problema kayong traffic. Kanyapin, mantun kaming paralan nung makanano tayong solusyonan, at kareng pamamasyal tamo, kareng may aliwang lugar, ampong pamamunta, kareng may aliwang asensadong bansa. Yung talagang solusyon kayong traffic, access, alternate routes, o kaya, nung yamog yung gawang alternate routes, munta ka China, miyal walang level, then karelang skyway, then elevated roads. So, makanyan niya talaga ing lawe. Dapat, nantun kang paralan, uling kabang milalabas yung panahon, naman diritak ding saken, naman diritak ding tao. Darakala rin saken, darakala rin commuters, darakaling pamangailangan. Nung deng dalan, darakal, maging problema ito yung traffic, may ka-bottleneck. Anyaing puntriyada dapat, ring manungkulan, kabang makapanahon ka,
mantun ka malatang malawat a panlalawi, kaya tang malambat a panahon na datang, mantun na kang solusyon yan ni Pamo. Sir Kanya, Nan, makayan lang ni Monicala, itang ordinansang service road. O, Uling ita. balo tayo, dating panahon kailangan tayo ito. At Manila, nung napansinan mo, o yan, Paul G. yan. Kabang explica mo itang mo mo service road. O yan, in drone shot mo, manibatang ni Pascuan Village. O yan, no ka rin niya gani nga manuan yung service road, access road. Yan, yung access road yan, happening nung in North Luzon Expressway ini, diretso yan, dulot-dulo. Kaya siyempre, kaya katamo itamong territorial jurisdiction na ng San Fernando, manibatan niya king Bulawon ang gayang Pandaras. O ita. So, itang amanuan nyo pong service road kanya, nenet. Talukyan niya po ining mismong dala na po ning expressway. Wa, makagapi ya. Makagapi ya Makagapi mismo. May susumangid kay ba lipat bakod na ng expressway, may susumangid. Pero yung nga kakita mo, ating mituran na private property. Ano pa da rin yung may nga talagad ng kay building, ne? Mag-umpisa kitang Pascuan Village. O yan, kabalen, nung kakiya po, kaba pong susula po yun yung kaya katamong drone footage. Hindi pong drone shot yan, kabalen. At itutumbukan na po ngayon yan, kene pong Barangay San Jose yan. At mo naman pong kalsada ka rin na Maragul. Wa. Access yan naman ta papunta ya king downtown. Maka na niya karagul potential lalo na karetang mika property ka rening area tumbukan na nining service road amanon mo kung Alex. Ngunang dili itang tumbukan hanggang mitura na property rin, dengalwa balada kanita mabawas yung gabunda. Ingeda balo. Mabawas siya man ng gabunda, mitas na yaman balor. Okay. Nung yan yung balor na ng gabunda, chat 500 per square meter yan. Kung magiging commercial yan, minimum 10,000 per square meter. Nung mabawas siya man 20 meters ita, mabawas siya man, yan naman mila kong libre karela ita. Yan naman na naman kunan libre ng gobyerno. Mabayad dyan mo rin, kaya talagang nanoy itang mimiro, kaya tang oras ita na kunan na ng gobyerno, itang service road na yan. Okay. At saka itang economic activity. Potang mika service road takin, Paulo G, dendalan, dakahala alternate routes na pwedeng dalanan. At mo rin manibatan Pandaras. Dati ngayon, rin manibatan Pandaras, Dudurot Lapamo, San Matias, Palwal, Cabaleran, San Fernando, Bayan Lamiras, Keti, SM Pampanga. Pero potang at yung service road. Mamalebe lang ka, maglakad lamang, manibat Pandaras, miras la SM, miras la Robinson. Okay. Miras na San Fernando. O ni fast talk tamo ko kala NS kaya susunod sigurong panahon masanting pisabihan niya masaleset tamo na mga problemang pakitungon sum problema yung pakitungon at kailangan tayo din na lino ne sa programa kay CLTV ini programa ng Chico Son bawal ay chismis na ne kaya tang milyaring repeal ne yapin kasing latest yan may repeal itang ordinansa nga ita. No ka rin itang partisipasyon mo ka rin, balo mo, abi ka kitang maging consultation na mo naman ta. Malamang, malamang ating debate, ne? Wow. At makanano may tatanggapan itang maging argumento da ka rin. Intutunan niya ni na ako kanitang sponsor na konsehal, siguro, sabihan kailang yun, yan naman talagang sponsor, i-Council Rachel Macalino, na mag-attend kung Miranda ko as resource person, no, hindi pa yung tagong dakal ko activity during that time, at yung Banda Norte. Pero yung sinabi ko karela yung pinabilin ko, burida kasi i-repeal de. I-repeal. Amyan danye mo nung pwede ako. Mayan pinabilin ko karela. Kasi ako yung pananaw ko, Paulo G. Ating ka mong masanting nga sakin, diya kayo example, Land Cruiser. Kasi sabihan da, basta kitang karelang repeal ordinance, anya ka nun ni-repeal de, uling yan nagyewa ng assessoring obra, no? Para pabalwan laret ang lot owners. Okay. So sabi ko, balamot kang Land Cruiser, kaya gina na wiper, hindi wada, inugsede o ginyak din buong Land Cruiser. Kasanting nga sakyan. Makanya yan maning ordinansa kayo ni. Kasanting nga ordinansa, dapat kinurek dyan mo itang pamagkulang, dele ko. Okay. Nga sabi ko, wala mo kinulang la, pamalak, ang pong naging makiti din karelang panlalaki, kaya tambaging ito. Okay, milyari. Nano yung kaya kayong kimot ngeni, balong sinulat kayo kay Office of the Mayor at ating kayo mo naman pamalak na kayong susunod panahon. May bukla yung bisa sabihan ini. Rening makataluki kayong bisa sabihan na masama siya sa aning urban planning at nung sakaling mika-access road, solusyon niya ini kayong problema tamo kayong traffic. Naning kimot yung ini kung Alex, makanitang balo da rin tao. Inga doon karela Paulo G, reconsider date ang karelang desisyon. Okay. At panwalan mi naman, kasi bilang dating konsyal, naman po tambing i-execute date ang repealed ordinance ita. Dumalan niya pang review kayong sangguniang panlalawigan ito. Balo nung this time, miras na karela itang ordinansa. At adwan mi, na i-consider da. Kaya lalawin itang
pansariling interes, edi lalawin itang interes daring maritak. Lawen ditang interes daring keraklan. Uli nga sabihan ko, siguradong ko po kaya kayo, ini-service road ini, maragulyang solusyon kayong problema tamang trapiko kaya ti Ciudad San Fernando. E mo Ciudad San Fernando, pati karang miyalwang balen, malapit kayong Ciudad San Fernando. Dakal salamat kaya Kong Alex at ingamano da po rin manalakaran nem pong ating pong bisasabyan lalo na po nung karela pong susubong ita pong kamasalesen pakanam naman tayo pong masalese baka nita po kabalen ng ating tamong babalitan palit-palitan na impormasyon sigurado tamo po kareng kaya katamong atatanggap. Salamat kareng kadwangan tamong taladugi at Meki Aglo. Wah, kaya ka, hanggang mo naman po rin kaya katamong bisita matulala po. Nano pa ta? Bera kayo, kimpamanyunong naning balen, nano pa ta? Ini po yung programang panaligan nyo king Tune Serbisyo Publiko. Ating pusong makabalen. Salamat kaya ka, kuya. Salamat. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng kaswelo king Pampanga.